today's video, no, mag-quiz bi meron tan-aw na to kung kinsa ang bright. Ang team Uga! Or team Basa! And if wrong ilang answer, ikuhaan sila sa may Harina. Are you ready? Yes! Okay, question number 1. Who is the 10th president of the Philippines? Oga! Oga! Cory Aquino. Cory Aquino? Wrong! Oga! Ah. Siglo yung makapagalaro yun. Oh. Ha? Uy, karon mga good na. Correct answer is Ferdinand Marcos. Okay. Team Oga, imo-mo na. Gapaw ka ini. Puli-puli mo. No, wait. Jasmine! Pag-asip on. Ay, naghihulot na yun. Sige na. Tayo magsalipad. May pagtarong. Galuga, yawa. Ane, kami koan. Hoy! Mim, ayun, salipod na ka scam. Kagiano. 4, 3, 2. Ay, idasok eh. Bapuli. Okay. Sino ang nanay ni Jose Rizal? Oga. Oh. Si Maria Rizal. Maria Rizal. Wrong! Team Basa! Basa. Marsilia Rizal. Julia Rizal. Marsilia Rizal? Wrong! Baloy! Loleta Rizal. Loleta Rizal. Lolita Rizal? Wrong! Corazon Mercado? Corazon Mercado? Wrong! Correct answer is Teodora Alonso Realonda Iquintos. Silingan mo ko silang Maria. Mm. Dahil, ay mga ba? Hoy, kamoy magkuan sa uyo. Hoy, si Jato. Imo to upay. Ginawa pa ka. Okay, last, Rico. Pinasab ka. Ano ba to? Sige na. Kaya na mo, uy. Para madali. Mm. Wala man. Wala man iko. Wala ako. Naa. Wala ano ba magay kang Pikachu? Aray ang on. History. History. Saan ipinanganak si Jose Rizal? Rizal hapon. O sila sa Ginoo ko ayaw lagi ng history lagi. Basa! Basa! Okay. Uga! Oh. Calamba, Laguna. Calamba, Laguna is correct! Kabayo ko anak lagi. Wala nang kato nagkuhan ha? Ginit na kato. Hoy, tabuning ilong. Dapat ato bang mo diri pagkuan? Hindi na ginawa. Tabang nurse. What is the capital of Japan? Okay, sama. Correct! Linya! Nagaana mo na kong chan. Sige na, go! It's... Pwede maklar sa video. Isa ka gamay. Oh. Sige na.
Lagi jabo. Ikaw, inuwa lang pa. Hello. Nade kay Totoy. Di haraglaay. Para likar ka. Burot mo na buko. Burot mo na buko. Is a medication used to treat fever and mild to moderate pain. Para si Pamon. Ano, basta. Ah. Ang natasilan. Wrong. Saman. Oga. Ah. Amoxicillin. Wrong. Come on. Correct. Galit ang otro ka na ron. Sige, go na. Ayun, nag-umot. Isa ka, kay di ba klaro? Ayun, nag-umot. Ikaw may anak nila. Ayun, na sila na. Go. Ay, ay, gasok lagi. Dili mo ko didaso. Lagi daso kay basta. Nada. Mga maro ni mahinampak. Ikaw may malo.